جار كسلاف لو بنت ما شبان بريز بولتنا ساعات 6 دست بيت كي كرم كن اف جي جرين ترين سرمچن أبا حفتية كوهين شرو بفتونا برا قصدي وشقدار داعش لحسك بردوام وروشا زنداني نهاتية كنترول كرن درباري بويا را حسك راغاندنا قصدي زانيارين جودا جهف بلاف دكا إيرو 7 سال بسر ازگارکرنا باجار کوبانیج بین دست داعش درباز دبن. وڵاتیەکی سیڤیل جالی جەندەرمەین تورکیەوە هاتە گولەباران کرن. دوباره سلاف درباری پێشبەچوونên زندانا سیناعا لە تاخا غوێران لە باژارێ حەسەکێ gelek şirova hatine kirin. Lê pêwîst e ev rastî li pêşa çavê xelkê were zelal kirin. Hûrguliyên rastiyan di vê raportê de. و چند روژن و شروع پفچون نفبر داعش و قصدده لزندان صناعا التقا غویرانیا بجار حسکه بر دوام نوهینا روشا زندان نهاتی کنترول کرنو ده ورد پیوستا راستین پیشفچون زندان غویران پیشیا چاوی خلکی ورنزلال کرن جه روژا بیسته و مهیو چکدارن داعش ایریش زندان صناعا التقا غویرانیا بجار حسکه کرنو و ده انجام ایریش ده شروع پفچون نفبر داعش و قصدده درست بو چکدارن داعش کارین زندان کنترول بکنو بصدان چکدارن داعش جه زندان رویان زندان صناعات که به تقا غویران یا بجار حسکه دو یک جمازنترین زندان کو تایبت به چکدارن داعش کو نزیکی 5000 چکدارن داعش تیدن و ناو بومبا دمکی جیلته کرن طلال علی سلود بجه کو جماره اکسر کردین انجمن دیر زوری علشکریه سر به قصده و علیکاری چکدارن داعش بونتا کو درباسی نو زندان بونو پشتوانیا لوجستی جوان را پیشکش کرن لی گوری کوروانگاه سوریه امبافی مروان دبیجه دری اوتومبیلکا خوارنه و کو ترورستین داعش دناف دبون هروها اوتومبیلکا بوم ریشکری و ترورستین داعش کارین درباسی دریه سرکه زندان ببنو او ترورستین داعشین دناف زندان دا دست دانین سرچکین پاسوانن و دست بجه دست بشار کرن پاسوانو کسین د زندان دا کار دکرن وکا دیل گرتنو هنک جوان گوله باران کرن بریا نها قصده بخودر ترورستکی داعش و پیلان ایریش کرنه لسر زندان بلاف کربون لی او پیلان ویدمی نکتوار بجی کرنه ده جبر حتی اشکره کرن ده دما نها ده جی همان پیلان کتوار بجی کرنه ده لی قصده تو کارک جبوی ریگری کرنه لی پیلان داعش نکر لی گوری کو قصده بلاف کربو محمد عبدالعواد اندام داعش و بالپرسیار ایریش کرنه لسر زندان دگرتا ویدیوی که ده دبیجه کو پلان ایریش کرنه لسر زندان ببی آوائی بو او ترورستین داعشین به ارک ایریش کرنه را بنجماره اوان 25 چکداره و لگلوان 3 اوتومبیل هنه 2 جوان اوتومبیلان بومبریش کرینه و 1 جوان جی بارکریه بچکان هروها العواد دبیجه کم جار اوتومبیلکا بومبریشکری و ایریشی دریه سرکه زندان کربا و اگر پلان به سر کتبا اوتومبیلا بارکریج چکان و درباسی زندان بوبان و ارک زندانی کریان او بو که خواه بگهن اوتومبیلا چکان و شر بکن تاکو تفا چکدارن داعش زندان رویابانه رامی عبدالرحمن ریوبری روانگاه سوریه مافی مروان گوتبو جبر هبونا جماره کما ظنیا ترورستن داعش نوارزن هزن سوریه دیموکراتیک دا ایریش کرن لسر زندان گلک آسان بو وکا روانگاه سوریه مافی مروان دبیجه او ترورستن داعش نوارزن قصده دا الیکار بون تا کوچکدارن داعش ایریش ببن سر زندانه و دانجام دا زندانه کنترول بکن و پرسیار ده نواره گشتی ده بلاف بو کجبرچه اف دمیهانج بوی سربست بردانه چکدارن داعش حتی دست نشان کرن ولی گوری کواتیه بلاف کرن پشتی سر نکتنا بره شیعی ده البجارتنین عراقی دو هروها سر نکفتنا ایرانش بوی بجداری کرنا شیعیین عراقی ین سر به ایرانی و ده حکومت ده ایران بره خدا پلان بیکو اوجی شیار کرنا شانین و شرطین داعش البجار حسکی ایران فرمان به پکک کرکو دست به شیار کرنا وان شانیان بکی و پکک بریار بجی کر
هەروەها قوناغا پشتی سەربەست بەردانە چەکدارên داعشێژ زیندانە غوێران هاتە ئەشکەرەکردن و ئەو ژیوەکە لیزا فەلەکەتدین ئەنداما کۆمیتا ناوچەیەن کوردستانیên dervê ئیدارەیە هەرێما کوردستانە dê پەرلەمانê Kurdistanê de dibêje ev e. پیلانێک کە هەیە تەڤای ئەوان چەکدارێن دە زیندانە غوێراندنەک و ژمارە ئەوان نزیکی 5,000 چەکدارە بۆ ناوچەیەن سنووریەن هەرێما کوردستانی وەرنەڤە گوهاستن و بەتایبەتی دەبەرە قەرەچۆخ و پشترە بۆ ناوچەیەن کوردستانیەن ناوبەرە پێشمەرگە و ئارتێشە عێراقێدا. وژێ هەموو ئالیەکی بەژێ دیارە کوردچیای قەرەچۆخ تەفگەرە داعشێ بە ئاسایی لە پێشیە چاوێن چەکدارێن پەکەکە تێکردن. پەکەکە و داعش هەف پەیمانن و پەکەکە ئالیکارە دە ئێریشێن داعشێدە بۆ سەر هەرێمە کوردستانێ. وژێ ئالی خۆڤەژی ڤیان دەخیل ئەندامە پەرلەمانی عێراقی گوت و نەهاشنگال بوویە دەریە بە گواستنە داعشان ژە سووریە بۆ عێراقێ و پێویستە هەف پەیمانیە نابدەولەتی و حکوومەتە عێراقی تەڤایە هێزان بخنە حالەتە ئامادەباشیەدا تاکو ڕێگری لە دەرباسبوونە چەکدارێن داعشێ بۆ نافخاکە عێراقێ وەرێکردن. و شرۆڤەکارێن سیاسی دبێژن و ئێران سوودمەندێ سەرەکەژێ سەربەست بەردانە داعشێژێ زیندانە حەسەکێ ئەوژی تاکو و فشارێ لەسەر ئالیەن عێراقیەن مژولێ دروستکردنە پێگینانە حکوومەتێنە بکێ. ژێ ڕۆژە بیستێ vê mihêva و hetaweke îro و danjama êrîşa Daişê بۆ سەر زیندانە سینەعەل تاخا غوێرانیە حەسەکێ و hetaweke îro بێتر jê 45,000 welatiyên sivîl ji taxa غوێران derbidەrbûne. نێزیکی 200 چەکداری jê hêzên Sûriya Demokratîk hatine kuştin. Rejêma Esed helmetên girtina ciwanan li çargoşeha ewlehiya bajarê Hesekê encam didê. Rewşa ewlehî li Hesekê û li deverê bigiştî têk çûye. دەربارەی ڕەوشا مرۆڤی لە حەسەکێ و پێلا دەربەدەریە ژالی خەلکن تاخا غوێران و دەردۆرا زیندانە سیناعا کۆژ ڕۆژا یەکێ تا ڕۆژا ئیرۆ هەریکێم 45,000 کەس مالên xwe bi cî hiştine û derbeder divê derbarê de netewên yekgirtî eşkere kir ku bi sedema bûyera zindana sînaha li Hesekê û berdewamiya şerûpevçûnan navbera Qesedê û Daişa terorîst de herîkêm 45,000 kes ji غوێران taxên derdora zindanê bi taybetî taxa Ez-Zuhûr derbeder bûne. Nivîzgeha netewên yekgirtiya taybet bi karûbarên mirovî ragihan di encama êrîşa çekdarên Daişê bo ser zindana Sîna'a li taxa غوێران li Hesekê roja pênşema borî û taniha bêhtirî 45,000 kes derbeder bûne û berê xwedane deverên ewle. Roja pênşema borî şanayên razayî yên nerêxistina Daişa terorîst êrîşî zindana Sîna'a li Hesekê kirin di encamê de jmareyek mezin ji çekdarên Daişê reviyane ji wê rojê û taniha şer û pevçûna bera Qesedê û Daişiyan de berdewam in û zindan dibên kontrola Daişê de ye. ji ber pêşveçûnên zindana Sîna'a li Hesekê û qedexeya çûn û hatinê krîzanebûnanan alûstir bûye ji derên xwecehî jarkira ragihandin ev çend rojin û nan li bajarê Hesekê peyda nabe. Pêwîst e welatî çend demijmêran raweste da ku çend nanekî bi dest bixe. Eke jêderan daye zanîn ku gelek mal li bajarê Hesekê di çend rojên borî de nikarin nan bi dest bixin. بله لسر وی مجاری برای خود دمن و چگهانه ما دارا عبدوج باجاری حسکی باوی که راست راسته بالمدوده کو زانیاریان درباره روشا مروویجی ورگرم داراتیم جمته هبدما تباش بده دسپیکی دی بگشتید جمر بحثا روشا باجاری حسکی بکن کرم بکن بله سپاس سرچاوه شو يعني بري بحثا وري مروفاهي بكن شو انا دقا هاني ذيك اللي كده شو انا دنگ تقينان تين لها دوري باجاري حسكي تقين يعني وكي اف تشكدار قصد دافيج وكي رنگكي كيف خشيه انه سركفتين السرداوشي دوري باجاري حسكي تاقو خلق ناطرسن يعني وكي شو بداوي هاتيرو او دور پیش کرنا السر در حتى صناعهم بالنسبة كاري مروواهي يعني دفان تشاروجي بوهري رصيد سدما شر يعني هناك فرنسي الكتريك شو در بخارني هيلا فروكان
الکتریک سر طاقه بون نسبتی نانخانه بجاری حسکه شو يعني حبكي زور هبو يعني هناك جي بي موضوع من سدما قد خكرنا كلو وهاتنم اجلي فيا شو تاغا غيران كشتي كرنيوين نهاتن شغلاندن جار كيري او جي يعني تاغا غيران تاغا مزنه بهترين او دربون الفان تاغيدن ايجو الجامعه بخبجي كرين ايجو حتى انا هنا جيب دسوانه كتيم افجي بو سدمك يعني ببيجن نان مثلا كيمبونا نان لباجاري حسكي بلي باش دارا شخوا تبحصا روشي بقشتي كرو تبحصا دربدرين تاخا غويران و دردورا وي بتايبتي تاخا زهور كو مالي خو بجي هشتنو دربدر بون تاغوت قالك جوان ل بيجن مزقفتان هاتن بجي كرنو لجهندن اگر ام بين لسر قدغايا شنو هاتني بسكن لسر روشا مروفي ام بهتر بسكنن يعني شخوا بريكو اذا بيرا حسكي دس بك وف حفتيك تريش كريا حتى نها روشي تبلي هذا ارام نبويا خل دربونا كريز بسر كريز اذا هات نها تشارا سركرن نها بشتيكو قدغايا شنو هاتني هاتيا راغهاندن خلق تشاوا جانا خبري فدبن يعني حريك مال خدا يشخوا دكان قش قرتينه قد خي فكرنا دكانه تاني دكان خواريني وخواريني تاني فرنينا يعني تاني جهن تندرستي اگر نخوش خانه بن اگر درمان خانه بن تختور بن افانا فكرينه وكيدن بفيرنجي دركتنا خلكيت النيه شونو هاتنا اوتوموبيلات النيه بفي رنگي هانيه براسي دكارن بيجم يعني دوي دما هاني دم يعني تفيقو نرخي دولار يعني دوي دما هاني ده كيمي 3600 بويجي بس تفي ولوجي براستي بهابونك هي بهابونك بر هي تفيقو يعني ليرا سوري بيشكي يعني بلند بويه بهابونك هيش حالي حركشي يعني ايرو اصدقائي جرامبونا دولار امريكي لمبر ليرا سوري دارا يعني ابو يردس بيكر شخو من قوت يعني بريان ها كريزا شكر هبو كريزانان هبو كريزا الكتريكي افي هبو همو كريز بيدا بو لين ها وكون هاد نوچا مجد هات لكوري زانيارين بدسي اركي دغه روشانان قالك خراب بويا يعني خلك قالك مالبات بين عندمينن كسن كونان بدس دخنجي دمجمرن دريج راد وستن يعني تمر بحصه نام بك خلك تشاوا دبارا جانا خودكن دبان روجن قدغيده نسبتي نان بلي انا نسبتي نان يعني بهترين دريا مجلسة تاغيتي بلافكرين حر مالك ناوي هي لي برسجريك تشاوا برسجريك يعني او مجلسة تاغي حفتيه دروجا تاني عندي يان سيروجا تمام يان مسألة تشاوا يعني برنجكي قاچاغي جي تفروتن يعني تيرا تاغيناك ادفي رنجي يعني قبا برنجك ريخستيني وخشكل تاغي بتوزيع كرن مالباتي تيرا مالباتي دكه اري انا مالباتك بتشوك كيسكنان نهنان تدي بس يواني مالباتا مظن بدي كيس ددوان برسجريك تشدي برسجريك انه هناك مجالس تاغا هنا نفتوان جماره بيكون فتشيرن جديلا جوي كيسي جو ب 3000 و 350 بفروشن وبحزاري بفروشن يعني شخور ددن آلي كي بقى شاغي بفروشن يعني نحمه مجالسي تاغا اف برس جريك تشيد مثلا ناند بله زور سپاس جبون و چگهان مدار عبدوج باجاری حسکی با وی که راست القلمه بو سپاس لسر زانیارین کو تدامه تماشاوان بريز اف حفتك چبويه لسر بويرا حسكي و ايشا داعش توريست لسر زندان صناعه لتخويران الباجاري حسكي كو روش تيك چويه ليراك عندنا قصد جار بجار لسر روبلا خاطره جواكي فيسبوك يا فرمي براك عندنا قصد بتايبتي جاليه فرهاد شامي كو اوجي بردفكي نافنداراك
راگهاندنیا قصدیه زانیاریان بلاف دکه لی او زانیارین کو بلاف دکه جهو دورن جودانه جهو هر جار دبیجه روش آرام بویه روش و گریای وکبری زندان هاتیه کنترول کرن لی حتی نها تو راستیه کجویه که نینه یعنی ام بیجن حتی نها زندان بن دسته داعش ها تروریست ده هین شروع پفتون دنا برا قصده و چکدارن داعش ده بردوامن نهاجی راگهاندنا قصده بلاف کرکو ام بیجن زندان هاتیه کنترول کرن و روش آرام بویه بله امینها بردوامیه به نوچین خوبینن نوری محمود هر دوی درباره ده بردفکه یپگه درباره ایریشا داعش بو سر زندان صناعة الغويران گوت جبریا 6 ماهان و او آگهداری پلانا ایریش کرینه بون. هذا المخطط كان موجود منذ أشهر، منذ 6 أشهر، ولدينا معلومات عن هذا المخطط. هروها نوری محمود بردفکه یپگه دبیجه کو درز دناواريزن قصده دل ناوا زندان صناعة الغويران هبو هنك خفروش آلی كاربون داكو داعش درباسي ناوا زنداني ببه. تواصلهم مع السجن طبعا هنالك نفوذ ضعيفة قد ساعدت هؤلاء الإرهابيين مقابل أموال، حتى الآن لم نكشفهم، ولكن حاولوا وبالنتيجة دخلوا إلى داخل السجن مجموعة من الخارج. جه كم روجا ويرا زندان صناعة لحسك تاروجا إيرو زانيارين جدا جهوج آلی قصده و بتایبتی جالی بردفک ناوندا قصده راگهاندن فرهاد شامی تیوالاف کرن بهتر پیزانین لی راپورتی ده. جكم رجا إريشا چكدارن داعشي بو سر زندان صناعة لطاخ غويران يا باجاري حسكي وحتى وكايرو هر لدوانا كهيزن سوريا ديمقراطيك جلدوانا بيشتر جودايا وزانيارين جودا جهاب بلاف دكا ديكم رجا إريشي دا فرهاد شامي ريبا بري نوفندا قصديا راگهاندنه گوت چکدارن داعشی دریاتا خنزیکی زندانی در باسی نوا زندانی بون و گوت هزن نافخویی بالیکاریا هزن سوریا ديمقراطيك کارین روشه کنترول بکن بتن اجماره چکدارن داعشی رویانه نواتا خنزیکی زندانی و هزن سوریا ديمقراطيك توایا نافچهان دور پیچ کریه اف گوتنا فرهاد شامی یا یکم روژا ایریشیه گود راستی ده اف بویا 7 روژن و زندان دبن کنترولا داعشیان ده هف ایمانیان افدولتی هاتی سرهیله و زندان دریا بالافرن شرکر و بومبا باران دکه. نوری محمود بردفکه یپگه راگهاند جبریا 6 ماهان و او آگهداری پلانا ایریش کرینه لسر زندانینه. هفدمی کو راگهاندن قصده دبیجه کو داعش سیویلان و کمرتال بکارتینه. فرهاد شامی بخواه دان پیدان دکه کو دخواز جسیویلان کریه روبروی داعشیان ببن اوان لمالین خواه نشیرن. برپرسار ناوندا قصده راگهاندن دبیجه روش دبن کنترولی ده شروع پفچون هنه او جدیده مکیده کو چکدارن داعشی توایا زندان صناعة کنترول کرنه جماره کسین کو دی زندانی ده کار دکرن و کرهینه دست سر کرن. هروها راگهاندن قصده ده بلاف کرن زانیارین دور جراستی بردوان بو. گوت شروع پفچون بردوامن او جدیده مکیده کو دیکم روژا ایریشه ده قصده راگهاند بو کو روش هاتیه کنترول کرن. فرهاد شامی دیک روژه ده چندین زانیاری دریا روپلا خویات تورا جواکی فیسبوک بلاف دکه و هر زانیاریک جه زانیاریا دین جودا تره. دسیم روژا پیشوچونان دا گوت چکدارن داعشی هاتنه دور پیچ کرن جماره یک چکدارن داعشی خورا دست کرنه او جی هفدن بو لگل راگهاندن قدغه هاتو چونه نابرا باجارن روژاوای کردستانی کو نشانه اوی چنده دیده کو چکدارن داعشی رویانه. محمد خلیل اندام پرلمان عراقی گوت جماره یک چکدارن جه زندان صناعة رویانه گهشن ناوا خاک عراقی. اروها فرهاد شامی چندین جار تکزی لسر پاراسنا جیانا ولاتیان کر لی اولشونا کو بروانی دبر رهینه قصده لجم داعشی بکه باوای کیس وک پیکرن گوت او کسین وک رهینه هاتنه دست سرکرن طباخن لزندانی وجدوه و قصده دبیجه چندین چکدارن خوب کسین کو وک رهینه هاتنه دست سرکرن رزگار کرنه کو دراستی ده او رهینه لگوری گریبستکه هاتنه سربس بردان او جی در باسکرنا خوارینه و پزیشکانه بو داعش لهم بر سربس بردان ها دیلان افهمو لدوانن جدا جدا جالی بر پرسار ناوندا راگهاندن قصده و هاتنه بلاف کرن که او جی هینا زندان صناعة بن کنترولا چکدارن داعش ده و شروع پفچون جی بردوامن.
ایرو 7 سال به سر رزگار کردن باجاری کوبانی جبن دست تروریستین داعش درباز دبن روزا کو پیشمرگه به بریار سروک کردستانی مسعود بارزانی سینور سه ولاتان قط کردن و درباسی باجاری کوبانی بون تا کو برابانی دبرده بکوتا را گاندنا رزگار کردن کوبانی ما ایرو 7 سال د سر رزگار کردن باجار کوبانی لبن دست رخصتنا تروریستین داعش را درباز دبه هر سال وکا ایرو خلک باجار کوبانی آلا کردستان و پیشمرگین کو سینور چند ولاتان برین و آخوان جبن دست تروریستان رزگار کردن ببیرتینن پشتی دور پیش کرنا باجار کوبانی بهتری جساله که جعلی رخصتنا داعش تروریست و د 14 ایلون سال 2014 داعش دست به ایرشال سر باجار کوبانی و گندوار وکر و جباشور و روجالات باجار کوبانی دست بکر کو 46 روزه دا داعش به آستانگی 374 گوند و 9 جسدی جباجار کوبانی کنترل کرد کو 46 روزه دا نزدیکی 9 میلیون کس ج خلکن باجار کوبانی و گندوار و دربدری باجار رقای و پنابری باکور کردستان بون و لشون خوا آخا باو کالان و مال و ملکن خوا و آجال و زوین خوا لشون خوا هیشتن لسر سینور جندرمین ترکیه گلک آستانگی لپیش ولاتیان درست کرن. لباو نتاو کرد سروک کردستان مسعود بارزانی به هاواری خلک کوبانی وچو و به تنه لسر سینور و به دست رخصتنا داعش تروریست و نهشتن. لپشتی 44 روزان دی 28 جوت ماه سال 2014 سروک بارزانی به پشراندن همی اندام برلمان کردستان بریاردا تا کو پیشمرگه سه سینوران ببرن و رکفتن سایکس بیکو بشکینن و درباسی ناو خاکا باجار کوبانی روجاوی کردستان ببن. پیشمرگه جعالی خلک باکور کردستان و ولاتین کوبانیین کمپانابر ببون و لسر سینور بنده پشتوانی بون هاتنا پیشوازی کرن. دستی جوت ماه سال 2014 دا دمجمیر 12 بشف دبن چاو دیرا بالافرین نتوین یک بویدا پیشمرگه درباسی ناو خاکا باجار کوبانی بون. کدوه دمیدا به تنه سه تاخ لسر سینور کوبانی و باکور کردستان دبن دست پیده دا ما بون. ده همان دمیدا چند گروپین هزین شورش سوریجی درباسی کوبانی بون. به درباس بونا پیشمرگان هف کیشا شر لسر عرده هاتا گوهرتن و شکستاندن داعش تیروریست دست بیکر و روز بروز هیوین خلکه و سرکفت نزک دبو و ایدی چاوه خلکه روژا رزگار کرنا کوبانی بو. شر و پفچونا نیزی 4 ماهان دریش کر و خلکین باجار کوبانی دست بوگراندن باجار و گندوارا را برزگار کرنا کوبانی کرن. شهید زیروان اکرم مزوری که یکمین پیشمرگه لسر خاکا روجاوای کردستان هات شهید کرن. هر وها نامه یک بونه 4 پارچین کردستان به خویناوی را هاتا بلند کرن. و دی 26 چلای سال 2015 رزگار کرنا کوبانی لسر چیای مشتنور با آلا کردستان و سوریدا نشتیمانی ای رقیب و لسر دست پیشمرگه هاتا را گهاندن. کو تا ایرو خلق روژا رزگار کرنا کوبانی و روژا یک بونه کردان و بناو روژا دایک بونه کوبانی ناستکن. برای تماشاوان بريز ودگرن سر مجارة بويرا حسكة وإريشا داعش بو سر زندان صناعة لتخ غويران باجاري حسكة ببابته لقال ميوان خوا بريز عمر كوچري نقيبه سنديكايا روجا ميوان كردستان سوريا قوتو بيج دكم باو هيك زندي تبليمت ببريز عمر هفدا ما تباش بدست بيك شروبايا تل سر إريشا داعش بو سر زندان صناعة چي كلام بك بله بارباش نابا حقيقة بيستي هي حتى انها أبا يعني ما قالك السربي بواري خندن وقالك شروبها تنكرن يعني فهنجي شروبها تنكرن هما دي كيتش رايحة بيجي كيتش بواري السربي بواريها تش بيجي نظرت بروف كاري قوه بدي يعني عرفتي يعني حقيقات يعني أو بواريها يعني وقت ما دنجي مدي دراج هاتين دا وهناك وبرادري مجي امنيرين تلفزيون كردي وتلفزيون عربي جما قهداوا انه اللي بيساندن انه اف بويرا حسكي حبسه حسكي تمام بو وخلاص بو وقصد يعني تتسرسر حمي مهاجعين حبسه حسكي يا غيران كرنا بلي ايش بدي يعني لابا يعني
يعني شو بريز عمر شو تبحثا خاله قالك يجرينكر تبحثا راك عندنا قصديكر وزانيارين بروفاجي هف ينكو بلافدكن يعني هم مديايا بادي هم امبيجن بردفكن نافندا راك عندنا يا قصدي فرهاد شامي يعني هر سري چنده مجبران دي دسبي كده زانياريك بلافدكر جيا بري امبيجن جودا تربو يعني دسبي كده قوت چند چكدارك يعني هجمران جهشت حفده بيست چکداران رویای پشت کوت زندان بین کنترل قصدی دیا پشت جاره کدوم گوت روش تیکچویا لی شروع پفچون برداومن حتی نه زندان نهاتی کنترل کرن بریا کلی که قصدی جار دی راگهاند کونها کنترل به تمامی کتی بین کنترل قصدی دو روش وگریای وبری يعني جبر چرا عندنا قصدي مديايا بالسرفه وابيدي نزل على نجيغير تناقضه كده هي سدا ما فيك بله لا باين حقيقة يعني أمي تشبو خوازن جراج عندنا بهدي يعني راج عندنا قصدي غيري بيت تناقضها هي تنها كلام كيو تبع سكري حقيقة يعني هر وقت قلتي هر كم دقة هر نص ساعتي يعني تصريحاتي وان شواكي بروفاجي تصريحات بريوه أو حقيقة يعني بروباغندا على مش كان خاصة يعني بداتا يعني بويري زعيش بكن قالس بكن بدنا يخاكرن انه او يعني مسيطرين لسر وضع حقيقة نوابه يعني ومديد انه رجع اول دال قلت انه بيششكس بعض انا دركتن يعني هجمارة يش حفسي بعضاي براستي وكا بحاتي رابورتا وداجي قهانا حتى عراقي حدودي عراقي قهانا عمودي قهانا قلجة يعني قلكن يعني امنا خوازن ملتي خابتر سنين بس والله تشتاز خوازن بيجم دبي واردة يعني قالك كس نها جدار باي حبسينا بلكي نها وقت او النمراء بجن بين حزارن بجن بلكي اني سي حزاره بترجي نها وندانا بلكي نها حزارك دو حزارك نها بن كنترولا قصدي دانا وهاتنا يهاتي كشتن ويهاتن برينا كروني نها كنترول كرينات حبسيدا قالك جين هاج دربينا وقالك وان تاخين كردا يعني خبردانا ومالا خبردانا واجيا وازكامش ترى بيجي بيجم هر شخص كي داعش تذكر بيجي قنبله كي هري مظنه يعني طونكش قنبلانه يعني كاري خب فجرين يعني حساني كاري كشتني بكيب حساني جموي كشتن وكا تشتكي بيروز الجموي جويكي يعني تصورها مدى حتى نها حبس يعني هاتبي كنترول كرين وكانها ماديت درجه عندنا دايا عربي جي كردي واجب بحث كرين انها كنترول قصد دايا وخلاص بويا وتشتقنما اللي بلي اب كسن هاج دربي حبسي خطريه مزه سروانه برايا من لافا حقيقه انها يعني معركات وكنها ام دلي خوشكن انه خلاص بويا نا يعني ام دلي مال سر زاروكي منا انا قالك جوان كسي قصد حمي اهلي منا زاروكي منا شردكن بيجا زانيارين و بروفاجي هافن نزل على دي زانيارين خدا دي داخيانين خدا دي دوانين خدا مترسيل سر دبري هي وتد بيجا هر داعشيك قنبلات موقوته يعني مذكرن بنا بكن يعني حتى نها يعني وكو من قوت حد جار بجار دبيجا چند چکدارک داعشه هن چکدارن داعشه خورا دست کرنا هجمارک رهینین قصده لجم داعشینه جبرچه هجمارا راستقینه درباری چکدارن گورویانه درباری رهینین قصده لجم داعشه هروها او چکدارن کو خورا دستی وان کرنه جبرچه بزلالی هجماره نادن خویا کرن اري يعني ديارة بهجمار خوازن بوري يعني دائره بوري حتى ديارنا كبريز عمر بلي يعني ديارك وهجمار مزنه حتى كو ديارنا وهجمار تصورا مدى امنا خوازن دسنا از دوباره امنا خوازن ملتي خو يعني مطرسي يعني دارخن بس حقيقه هجمار وي مظن بين ناوك اود بيجن انه والله چندكن وبازا بيسكن وسهكن نول وبراستي بتر اجبر انه بجبي اوي مطرسيكي مظنها لسر جانا ملتي ما نبس باجاري حسك اذا لا حميل باجاري ما تشكل شخص كي داعش قهابي ويدري راستي وكا قنبلك قهابي ودري قنبلكي هري جورا مظن بي اوي مطرسيكي مظنها يعني بروبليما مظن يرو راك عندنا بهادي وراك عندنا قصدي
يعني بزلالي وقتها كرم كري بحثي يعني اف بوير بزلالي براغ هاند نها راغ هاندني يعني هر جاريه تنقضها هيش بتر بلشي بي اما هر خصن كين بكنوا او بكنوا بما خلاص كنوا ابا نمان ابا ما حمي كشتن وبا يعني فيس مثلا فيس بي تقولن صدو بينجي كسا خوا تسليمي قوات قصد ذكرنا بيشترا قوتن بيصدو بينجي يعني رقم دقات غير عندنا بشواكي شاش وغلط ونراس باش خبرز يعني هر جريداي فيكي ولسر راغ عندنا قصدي بككي بيدي او بيجن كسم بسر باسكن بسر دبيجن ما سركتنك وسركفتنك بالدسفة خستية يعني بحثا انتصارك يتكن او تش انتصارا ياكو قصدي ببيدي ببككي ببحثا ويدكن كو بريانها زندان بالتماميت بن كنترولا ويدبو روش آرام بو نها شروب بفتون بردوامه زندان بن كنترولي دركتيه داعشي ربيانه روش تبلي هذا ما ترصيد روس ويا لسر جيانا خلكن السيفيل اف انتصار ياكو بحصاويتك اف انتصاره حقيقات نها او انتصارك او بحثك يعني انت في مروف واقعي يعني او انتصار نها او انتصارا او بحثتكن او بيدا نبوه حقت يعني بس وي وصل بيجن يعني وي جماعه في وانا وكا دزقها كعسكري دزقها كسياسي انت في منظومه هي بكاكب شواك جديده وي في قدني بيجن ما بيجن مثلا امش كاستنا طبعا ونقل كي جوارا غمجي يعني خورتين جوان براستي دوي حفصه هاتنا كشتن يعني يك جوا قورت ما بو اياز بوج ديركي او حتى هي بو مثلا اني هبجينا اخواني يعني حتى من بيسقو هبجينا وين هذا حبس مثلا فدا يعني وقت وش عقلي وش يعني نقولوا بوير زحمه سروي يعني حقيقات يعني ها مشكله انه ونقل كجرا غامبي خاصه هاتين كشتن وبرقصن وكيف بكن وبجنا صاربونا وامكتنا دواري يعني ما 19 ما دحر كريا وطبعا وفيدا واجي سباروجي داوي هبي لاوا يعني صار شواكي برفرهي ناف دولتي او قوات تحالفوان وبيتر المساله ماضي بكهب النوا وبيتر جوارا سلاح بينن وبيتر جوارا دعم ومساندات لوجستيجي فيدا بكن استخباري فيدا بكن اجبر انه اب يعني اب مساله يعني بتمامية أخوة مصلحك إدارة ذاتي قصديجي بيك هات يعني للأسف يعني بريز عمر وكون هاد فيديو يا مجد هات نوري محمود بردفكي يبقى جوت جبريا شش مهان و هاي وان يانجي قهداري في بلانا داعش يبون ليتبي في كي توري كار يانجي كارك لهمبر امبيجن ريغري كرنا في بلاني نهاتا كرن حتى كو داعش ايريشي زنداني كرو هجمارك ج داعشيان ربيان وتزاني بينها روش بتشرنجيه يعني اف جبرتش بكارك رانبون جبرتش تدابيران رانبون حتى كو روش جيافي روشي يعني اف تي واتاك وعمليك مدبر بو هاي وانجي هبو يعني اب قوتنا نوري محمود قبادي مجي ولا داري وهبيبنا ويكر حقيقات يعني يك ماتمايد من لعبه يعني تشتكي غريبه انه شلو تزاني انه بريش هيفا وطبعا سيتشار او بيجي سيتشار محاوله تشيبونا هالمات تشيبونا هي استعصائي وهي قلت يعني مقاومه بكند حبسيدا وقالك حبسين ها يعني مالباتهن ويا داعشيا هنا خاصة ياهول هالروج أم بيزن بويرك تشيبوا وكشتن تشيبوا يعني شواتد بيزي إنه أفشاش هيفا وتتشا ريكاري وتتشا حاضر كري وحاضر بون تجرا كري ما نبيست يعني مثلا حقاسي أم راجهاندنا روجانا وبلحظة بلحظة أم تشوبين ما نبيست والله أبويرها جدركي هات أو كرن يعني شلو تحسي زاني إنه والله تشتكي وصلت شيء بمخطط جاهزة ويكي داعش دركتيا وبيرا تحقيق كريا واعتراف كريا سربي أباها وتداردك وتشتك تنكريا يعني يعني حقيقة يعني بيقولوا نشانات شيء يعني مجال يعني تو او وثائق دستيات تننا امبجن والله مثلا تنسيقك يعني راسقين ما بين داعش وواضحه مثلا كان وصل باعتبار
دبيت وثيقه دسته حتى توصل بيجي اللي بس يعني كفي مصلحه نجاحها في بوارده كفي مصلحه نجاحها يعني خطه داعش لاني برخوا طبعا يعني داعش طبعا بالنهايه يعني لعبتي استخباراتي اقليمو دولي داعش يعني تدبين دستي قصدت بئري شيء هيج بركو آگهدار بونج برگشت شما با في بلانه في بلانا داعش يعني ما دام لابا ما دام از آگدارم و از بيت زانم ومن تحقيقي بكير ورا كريا هناك مجموعه كيواي امراء وقود نشتك وساوي تشيبي طيب ما انا بين هزار قنبله بريام ها بين هزار بومبن شنو حتى هنجي فرش هبادات تو مثلا بلا ناكد تو توزيع ناكد سر حبس دن يعني او قواتك عسكريه هيزك منظمته ناينه حتى تدور بشكي يعني تشلو يعني قالك برستيكن لا قالك برستيكن قالك يعني تشلو مثلا عالم افخلاي نامي دورا يعني واد دورو برو حارات تاخنيه حسكي تشوا يعني هجوم كرنا شخص اف سلاحي مظن نفس سلاحي خفيف سلاحي ثقيل قهانا كتناد حبسيدا توا قلت اشبال الخلافه ابزاروك كنا دوردا يعني تشتن برسن هنا المروف يعني داني برشابه خد بالفعل دبي مروف جا يعني بتيك مش شكوكي ما ظندا يعني حقت يعني توا مسلحه بيكاتنا توا سلاحي يعني توا كارينا يعني ترمبيلي ملغم بين ندري حبسيدا بفجرين انه معطوله بفجرين يعني شو هواي يعني وغيري بصدي موبايلاتها هاد حفسيدا يعني ديارة يعني قندليكي ما ظنها فسادكي ما ظنها حتى كاريا وطبعا بيجي او نور محمود بيجي كسنهان وضعاف النفوس طبعا دفاع النفوس كان كسن ي حبسينا ي قصدينا يتدا يعني ادارتك انا اكيد ضعاف النفوس جدربي ولات هاتنا اداره حبستكن منهر يعني قصد ودعموا والوجستيات تحالفات والدتكن طبعا بله زور سپاس جبوی نقیبه سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه برز عمر کوچر ایروت میوانی مبول سربی بابته گلکی سپاسیاتت روسیا د داخویانی که فرمیده بانگ لامریکا کرکو پابند به سوزن خوین تایبت به درباسون آلیکارین مروی دی سینوری سوریه در روسیا د داخویانی که دشگره کرکو او 6 مهن روسیا پابند به بریارا انجمن اولهی آناف دولتی لواشنطن به پابندی و به بریارا انجمن اولهی آناف دولتی آلیکاریان در باسی باکور روش آوای سوریه دکه و دبا آلیکاریا چکداران ورار هوستاندن بله تماشاوان برز زبدگرن سر هفتمین سال بگرا رزگار کرنا کوبانه جدست داعش به بابت دگل میوانی خواه برز مصطفى جمعه اندام پولیبیرو پارتی دموکراتا کردستان سوریا گوتو بیش دکم برز مصطفى هفدمات باش به 7 سال بسر رزگار کرنا کوبانه جدست داعش جالی هیزن پیشمرگین کردستانه خوازم شروع تبزانبم خوندناته کومنتات السوي سپاس سلاف جبو و کارمند آرکه و تماشاوان وینا براستی يعني جمن اتكارم فين بكم يعني بروجه كي دولتن کو کردستان لها پار وکرنه پروژه کی و دولتا بو کو داعش بشینه بسر کرداوا يعني كوباني جيكي قال جرين بوج برج روج آوای و فرات نزیک درباسی في آلی بوبون داعش آلی روجهات وینا طلبیات حتى نزیکی سریکانی دست وادا بو براسی هکو او پروژه شخورا کاربانا بکارانی بانا دبون دگیشتن هرما جزیره و یعنی بیتر پریسیوان سر باشوری کردستان چید بو از باش دزانم یعنی وقت باش تبیرامن کو سروک امریکی وقت گوت کوبانی نکوه از ولو باورم گور آگاهی هنجی دانوستانده چه بویا نبینا امریکا و سروک مسعود برزانی و سروی اساسی
بهزن هفیمانا جی خبکار آنین آماده بون و پیشمرگه در باس بون یعنی امریکانان زور لترکا کرد که ایشتن پیشمرگه در باس بون براستی کوبانی همه کتنه بو سدی 10-15 کوبانی ما بون زیکی سینور باکر کردستان گیشتنا پیشمرگه لوی داره معادله عسکری و سیاسی همو هات گوارتن پیشمرگه گیشتن براستی و هزن پیمانا جی خبکار آنین دج داعشه و هات شکلاندن یعنی شکلاندن داعش کوبانی دسپیک شکلاندن داعش لسر دست هزم پیشمرگه به فرمانه که جالی سروک کردستان سروک برزانی بتابتی کو او کاروان دنوا خاکا ترکیه ده درباسی کوبانی بو یعنی لسر آستا هرمی لسر آستا نافخویی لسر آستا ناف دولتی رزگار کرنا کوبانی چه دنگ بدا بریز دویت میده؟ بلش خو اب توري جرينج ابا براسي وكما قلت يعني خيابو هندر بروجي امريكي نيرنا وانا استراتيجي ما نافين را هبونا وان لشكري وان كل هرما كرساني هبو العراق هبو از باورم فكرك شيبول جمواجي انه كاتنا كوباني يعني داعش قلكي خرطبه داعش يعني هرمكي مازن شخبر الممجنه الالي بابي بون وجرب سو درباسي كوباني بنو تلابيا جبري وين دسيوادا بون نيزكي سريكاني بون دبو تهديد براسي جزيره روجافاي كرسانه وباشير كردستان يعني او برساكو امريكان بكار اني دشي تركي جبرتكان ناتخواست پیشمرگه در باس بن دریا وان را در باسی کوبانه ببن تشتكي پر يعني گرینگه تشتكي يعني نای عقلان انه تركي قبول بك پیشمرگه باشور کردستان دریا تركي را در باسی کوبانه بنش بو کوبانه رزگار ببه اما يعني هلوستكي سياسي گلكي مهم بو كرد كاربن بدن خويا کرن باليكاريا امريكا و بنرينا وانا سياسي دوي وقت دا كونو كوباني دبي كذا فاز براسي ادبم يعني هات ناس كرن الجامعه امريكانا جي او بروجي دولتين هريما نافين شخرا بكار قانين داعش من سر كردان وبيتري يعني إيريشي وانو شغلي وانو كارو وبارك وكرن همو تجي هردو آلية كردستاني بوم باشوري كردستاني وروجافاي كردستاني راسا دين مسل برنال وآلي ممش بربون در ندين بربون لكن هدف سركة مباش يعني أو تقولوني براخوا بأرماج سركة وضع كردستان عراق ديك بچم براسي جبر برجواندين ایران و ترکیه نبود وضع کردستان باشلو پیش بکوه ایسر راست به استقرار دا به وضع و گلکی باش به راستی ادبم یعنی او پروژه امریکانان و باطلی و بزانبونا سروق مسعود و وقتی که او پروژه تکشو بریا کو کارون پیشمرگا بگین کوبانه لور دولتا داعش بیش کنادن بهل وشاندن سبيك بوجبوك بريز مصطفى يعني القرى خفتنا هم لسر استا نافخوي لسر استا هرمي لسر استا ناف دولتي رزگار كرنا كوباني لسر دستي هزم پیشمرگه کردستان دنگك مزن ودا نها پیش در باسونا 7 سالا بسر رزگار كرنا كوباني چمر بيجه نها روشا كوباني چیه گهشتیه چه استه یانجی دچه قناغه کیده إجا أب بوتشتكي إنه يعني أبا قريدايا بإدارة كو إيرو هيا الكوباني والهمو روجافاي كردستاني ياكو مخابن أذبجم كو دبن بريسا باكاكي دايا هكوج كردن روجافاي كردستاني رمابا از باورم و وضع گلکی نها باشتر با و افتشت کل گویرانجی چه بون و نبو با و داعش نما و کاربا اساسا سر خورا کربا لی مخابن
پلانا پکک و وضع کرد پیش نکوه یعنی از باش تیزانم و با ایرو دردکوین آگاهی هیدی تینا ناس کرن که هنک اختراقات نوادا هبود ناف قصده ده هیا بیتری وان بوان کسی که برنگه کی راست خوب قندیل و گریداین دریا وان را تواصل چه بویا لهندر و سجن غویران و تأثيرها في مسألة زاني يعني وشقاس كاسي كوربيان تاغوتن يعني أنا وك آگاهي تأكيد لبن بلكي بيتري دست كاس خو خلاص كرنا اونا شونه يعني جدا عشان فأدبم يعني اب وضعي كو هاتا ميدان روش كوباني بي ولا ايقابشتو بي ولا كيدري بي دبن بس ريفابريا خسر دا بخشكاي وضعي خلقي ناي آبا كرن پیش ناكوه ونزانن ايرو وضعي آبوري وضعي جواكي وضعي همو الهفكتية وضعي قلكي نقوشا نشيرين براسي ليه سبب از دبجم هکوج کرد روز آوارا ما بانا و کار بانا و وضع خاص راست کربنا حتی او دیالوگ جی هکوج وارا ما باوی او دیالوگ جی بسری بوبا بس دستی وردانا پکه پلانی و گریدای به ایران و نهل تشتکی کردی باش ببین نل کوبانی نل قابشتو نل درکیدن. بله زور سپاس جبوی بریز مصطفى جمعه اندامی پول دوره پارتی دموکرات کردستان سوریا ایروت میوانی ما زور سپاس لسر آخافتن انت. تنسر مجارکه دن لگوندواری کوبانی روجاوای کردستان ولاتی که کرد سر دست جندرمین ترکیه هات گل باران کرن ده انجام ده یک سرجان خواج دزدا جدرک خوجه راگهاند کو دوه سشم دماکو ولاتی کردی به نام محمد احمد علی دناوا زوی خود کار دکر لگوند کور علی لروجاوای کوبانی لنزی سینوری ترکیه جالی جندرمین ترکیه و هات گل باران کرن ده انجام ده یک سر جان خواج دزدا محمد احمد علی تمن 26 سالیه خزانداره و باوی 4 زاروکانه. بله تماشاوان بريز في كم دكيجن داويا نوچين خو حتى نوچين دن بمنين خير وخشيده